Kublai pi baru kini longki kubor bam taksni. Hadu pras pak sab samut kinong hikai adhok upper primary school kimpat dio ban kentiu syak deficit system itu ubabu Kenneth Shadam ringkat lang ka kinhun kinong hikai adhok ha ka Shatri Meghalaya Upper Primary School Association MUPSTA syakilat pathai kubor. Hadian baladep kendu ya Menteri Katanat Puli Puthi urakam isangma ha office tray kam kabadan hasrat trian menagalai tri unaitung. Ya katai ke jingdawa ke MUPSTA ban but dian halor ke jingdawa ban kentiu kerdan ya ki praspa asap sangut kinong hikai adhong Upper Primary School syak deficit system. Kadai ke jingterwa da ke sarkar barim ke MDA ban kentiu kerdan ya ki praspa asap sangut ki adhong Upper Primary School syak deficit system karkum ke office order memo number EDN 172/2006 69 dated Shillong the 7 February 2019 and DSEL ELGBMISC 16 2010 PT.1 221 dated Khat Pradrik Naibalai Arhajar Khat Khandai Barkum Kinong Yalam ka MUPSTA ngin wan pen kan mau halor kan ka jingdawa pen sngo ukenen uba kenet ulaya thuru baki nong hikai adhok ki pen sngo shaka sarkar bagi syam jing ru habaya dei ka jingrit palat ka jingsiu ondala temmen kimla ban kerda lada ka sarkar kamla ban kentiu ya ka tulam pat petlang ya ka baibam temmen ondala Shong Thait uba kenet Shadam uben rap hagis nam baladep ka sarkar ka ajing ya rap hagis school ki yo ling ba ka grand in 8 ru ka long ka Bret ba bar ka don ru ka jing sha pendu ya ka bay uniform ka bay rap pen ba ya ki jing tei henre ya kini ki jing ya rap ki school SSE ki yo klem da don kanu ka jing sha pendu ne penduna na kaliang ka MUPSTA ka kentu ya Menteri Katanat ban khmi ya ka mat jing ya rap ling ba ka grand in 8 shaki school adhok nalor ka jingdawa kentiu kerdan ban pentrei hong ya ka equal pay for equal work. La kumno le no swatang ini at least bi na itai temporary relief mo jingarap iba katu kani kini apa primary le si ki lawa primary ru bayatan lang akaju elementary mo kata makalian nakalian juku tu lo umpet na nganang le ikani takam ngalong yu umpet min sawan di bani tu yang kiru nama ruang to wanra kita kikot kijing persisya mo ngala ong to ni sawani ba ni wanra biang kita kikot ban persisya mo dapat to nama kai itu long base in written kai karitin ka bangilayo andrai karitin ka bangilayo at kadai upgradation to deficit system tingiladap submit mentas andrai kani ta kadai kakam ka ba khamkya sidia to on kan sipor kani andrai biong ka urgent solution ta kadai kato bakin ai no sa marlay ajar banyarankat bat ka increment ka bagiyo di secondary with effect nadu mansin snam ya katu ta namle na manta sport mo to laong ngalaong yu ngan sawan ya kendu hisyan ban wanra kita isla lor kita ad hoc teacher ta de isen ai sha kila trai live post nam live usam hadien bakila Shong Thait hab si Bret yaki sa Dustbin sinaya ru kimyo ai ru kimyo atakin im kumno ha kijinglong temen nata ka medical reimbursement do kamdan ta halor kami ru nilai keren min sahawan ra biang da kijing to ka pura halor kini ba kinyo i ke baki no ikai ad hoc hadin bala retire ta zero ta ndan ai ki papli ki bapang ba sitom lai la suyap kloi kalau isen ai am ki bala sacrifice de ki paus nam kinyo ai kat ba ki deficit bat ki government bat ki yo at least ka lump sum benefit mo yang ni patun benefit ya kata ru nilai keren ba long hi ba yen sa pen kre ki to ki ba biang halor kini ke yen sa wan ban submit biang education minister menta tengi iba ude ubreu bakwa asisya ban ba ingin habis Shong ru baru CM baru kani kan nama ba kata itu di berkat ingin habis kendu ru CM baru kani nama kabuar kebahalor ru kaya
ada ya terilang sian bagi diction minister lah sih kakam tak sekolah kata